Сәлем балақай. Бүгін біз әлем картасымен және туларымен танысамыз. Қазақстан, Европа, Евразия, Австралия, Африка, Азия, Антарктида, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Хорватия, Чехия, Дания, Египет, Англия, Франция, Германия, Израиль, Индия, Италия, Япония, Иордания, Нидерланды, Солтст Корея, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Финляндия,
Исландия. Ирландия. Россия. Сауд Арабиясы. Сингапур. Оңтүстік Корея. Испания. Швеция. Швейцария. Біріккен Корольдік. Біріккен Араб Әмірлігі. Америка құрама штаты. Уэльс. Солтүстік Ирландия. Мексика. Лихтенштейн.